Nongere mbasuze mbifurize kugira amagora mwiza ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatatu 2026. Ikaze muri gahunda z'amakuru yacu n'amakuru akomeye cyane kandi ari inkuru yihutirwa kuri Madame Jeannette Kagame n'umufasha mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero Ministre w'Ingabo Juvenal Marezamunda mu buryo butunguranye cyane hari amakuru amaze gushyirwa hanze kuri uyu umugoroba. Mbere gato yuko ngaruka kuri amakuru y'ingenzi, reka mbanze mba inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya tune kugaruka kuri ayo makuru yombi. Reka mbere kuri iyi nkuru mu gihugu cya Ukraine, amakuru avuga yuko ibitero bya drone by'Uburusiya byatumye ahitwa Chernihiv ibura amashanyarazi. Intara ya Chernihiv yo muri Ukraine ihuza Ukraine, Uburusiya, Belarus imaze iminsi yarabuze umuriro nyuma y'ibitero yagabweho na drone y'Uburusiya. Ibi rero byatangajwe n'ubuyobozi bw'intara bugaragaza ko byatangiye kandi ibikorwa byo gusana ibikorwa byangiritse cyane kugira ngo umuriro ugaruke. Bibaye nyuma y'igitero cya drone Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ku itariki ya 18/26 cyari kigizwe na drone 147 zagabye ibitero mu bice bitandukanye byo muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aherutse gushinja Uburusiya kwisha inyuma y'intambara ya Iran bukarasa ibitero bikomeye cyane muri Ukraine. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yatangiye mu 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga igitero gikomeye cyane kuri Ukraine cyangije bikomeye cyane ibikorwa remezo birimo imihanda, ibiraro, amashanyarazi, ibigo nderabuzima, amashuri n'inzu z'abaturage. Imijyi myinshi yasenywe cyangwa se yangirika ku rugero rukomeye cyane, bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu n'imibereho y'abaturage muri iki gihugu. Meya makuru mu buryo bw'incamake twihuta, reka duce muri Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwa umutwe mushya, umutwe nawo w'iterabwoba uje gukomeza kugenda urwana nk'uko hari indi mitwe yavutse, hari FDLR, hari Mai Mai, hari Wazalendo. Muri Katanga rero naho hari umutwe mushya, akaba rero umutwe witwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo. Ukaba rero watangaje ko wamaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubora intara Katanga n'abanyekongo muri rusange ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Felix Tshisekedi. Umuvugizi w'uyu mutwe Colonel Ngoyi Kumwimba Tigre mitangazo yasohoye kwa gatanu tariki ya 6 Werurwe yavuze ko abarwanyi babo bamaze kandi kwigarurira uduce twa Rusinga na Nkonga muri teritwari ya Mitwaba mu ntara ya Katanga. MDKC rero ivuga ko ibihe Katanga abaturage bayo cyo kimwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje Perezida Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo, bahitamo rero gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Nibirego Perezida Felix Tshisekedi areganwa n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka rye rya UDPS uzwi nka Force du Progrès mu rwego rwo kuguma ku butegetsi mu buryo ubunyuranyije n'itegeko nshinga. Uriya mutwe wagaragaje ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwaratumye rero abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila hoze ari Perezida wa RDC n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. Mubo uwagarutseho harimo Obini Minaku, Kamizero, Emmanuel Shadari, Jean-Claude Mvuemba, Frank Diongo, Jose Makila, Claude Rubaya, Bibi Kapinga, Seth Kikuni, Pero Luwala, Azalia Surberwa, Matata Ponyo Maponi, Andre Kimbuta, Raymond Chibanda ndetse n'abanyakatanga nka Moise Katumbi, Wivine Mumba, Roriane Mwewa, Pasteur Murunga, John Numbi, Mathieu Kasunka, Richard Muyeji, Henry Mova, Isabel Chombe, Papi Rupungu, John Kajilo ndetse n'witwa Kahozi bin Masaliwa, Marcel Kafindo na Felix Kabange. Basirikare kandi bakomeye cyane wagarutseho bafunzwe harimo General Filemon Yav, General Mulonga, General John Kabila, General Ekuka, General Kampeta, General Jajija ndetse na General Banza Kabulo, General Kisebo André na General Ramazan. MDKC kandi yashinje ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuba bukomeje kuyobya ise ku bibazo by'inyongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Muzemiti dushingiye kandi kukuba isi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa
bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahatirwa guhunga igihugu. Twebwe abanyamuryango wa MDKC twafashe icyemezo cyo gutangiza intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga ndetse na Kongo igitugu. Uyu mutwe waboneyeho kandi gusaba ba general ba ofisiye bakuru n'abasirikare bato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Tshilombo n'ubutegetsi bwe bw'inkoramaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gitugu. Unzemo ko urugamba watangije uri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo bo mu ntara za Ituri, Mai Ndombe, Chopo, Hotwell, Bawel ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi nk'uko amakuru abishimangira. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya kuri Madame Jeannette Kagame ndetse na Juvenal Mariza Munda, uyu nguyu akaba ari Ministre w'ingabo mu gihugu cy'u Rwanda, reka mbanze mbabwire ko Amerika iriko irihweza nk'uko amakuru akomeza kugera bishimangira, irimo irareba uburyo iriya ntambara bagabye cyangwa se ibitero batangije ku gihugu cya Iran ndetse bafatanyije igihugu cya Israel uburyo yarangiramo, ariko gusa amakuru akavuga ko ibijyanye n'umuhora wa Hormuz ibi bihugu biwukoresha ari byo bigomba gushaka igisubizo mu buryo budasubirwaho muri rusange, kuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru, reka mbanze mbabwire ko Madame Jeannette Kagame mu butumwa bukomeye cyane yagejeje ku banyarwanda muri rusange ndetse by'umwihariko abari n'abategarugori, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho. Reka twifashishe ikinyamakuru igihe.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, babwire ko Madame Jeannette Kagame yibukije abagore ko ari umusingi w'umuryango n'iterambere. Madame Jeannette Kagame yasabye abagore kuzirikana uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu ndetse no kubaka umuryango uhamye kandi utekanye. Bigarutseho ku itariki 20/26 ubwo yari mu nama nkuru ya gatandatu y'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi. Ni inama yahuje abanyamuryango barenga 2000 baturutse hirya no hino mu gihugu. Madame Jeannette Kagame yasobanuye ko mu gihe kandi u Rwanda rukomeje gutera imbere, abagore bakwiye kuzirikana uruhare rwabo. Ati igihe u Rwanda rukomeje kandi gutera imbere no kugira ijambo ku ruhando mpuzamahanga, biradusaba rero kongera kandi gutekereza uruhare rw'abagore ku ruhare rwacu nk'aba mutima w'urugo mu kubaka umuryango uhamye, kuko iterambere ry'igihugu kandi ritangira mu muryango, kandi umugore akaba inkingi ikomeye cyane yubaka kandi ikomeza umuryango. Yashimangiye ko nubwo ubunyarwanda buvukanwa ariko bunigishwa mu miryango, bityo abagore kandi bakwiye kubigiramo uruhare. Ati ubunyarwanda buravukanwa ariko kandi buratozwa. Aha ni naho rero dufite inshingano zikomeye cyane nk'ababyeyi bahekeye u Rwanda. Ni gute dutoza abato indangagaciro z'ingenzi, tukagira imiryango yubakitse koko kandi tukabihuza n'iterambere ryacu. Yerekanye ko hatavugwa iterambere ry'igihugu hatavuzwa umuryango, kuko ari wo shuri ry'ibanze, bityo ko ukwiye kandi kubakirwa ubushobozi. Ati ntabwo twavuga iterambere ry'igihugu tutavuze umuryango, kuko ari wo shuri rya mbere twese tunyuramo. Ati ndetse tukanakomeza kandi kuwutorezwamo. Ibihe turimo by'iterambere ryihuta muri byose cyane b'ikoranabuhanga bituma rero hari imiryango imwe n'imwe igaragara nk'itagifite ubushobozi bwo kubaka ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi. Ibi bituma rero hari abana babona kandi abana nk'abantu bahanganye batabumva, ndetse n'ababyeyi babona abana nk'abantu badashobotse cyangwa se barenze ihaniro. Yongeye ati nk'abagize urugaga rw'abagore dukomeze kandi kuba umusemburo w'impinduka mu mitekerereze, mu myumvire, mikorere, bigamije kwihutisha iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu. Gukunda no kwimana u Rwanda bikomeze kandi kuba imibereho yacu ya buri munsi, kuko nta wundi uzabidukorera. Yavuze ko ibyo bidakwiye kandi ahubwo iterambere ryari rikwiye kuba imbarutso y'amahirwe y'iterambere ry'umuryango n'igihugu muri rusange, no kwiga uburyo bwo guhitamo kubibamo neza. Yongeye kugaragaza ko uburere butangwa n'ababyeyi bombi bafatanyije, ariko ko uruhare rw'abagore ari ntagereranywa. Yibukije ko mu gihe cy'urugamba rwo kubora igihugu abagore barugizemo uruhare rukomeye, kandi banakomeza kandi gutoza abana indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Yakomeje agira ati sinarenga aha ntashimiye ababyeyi, ati batubyariye batabazi, abagore batabaranye na basaza babo. Ati abagore kandi bireranye abana mu gihe inkotanyi zaduciraga inzira itaye iwacu, ndetse n'abo bana babaye imfubyi. Iyo myumvire niyo rero yatumye RPF Inkotanyi kandi ibasha kugeza u Rwanda aho rugeze, uhereye ku mateka yo kubohora igihugu. Madame Jeannette Kagame yibukije abagore kumva ko ari inshingano zabo kurwanira ishyaka igihugu ndetse no guharanira iterambere ry'igihugu.
Yasabye kandi ababyeyi kongera kandi gusuzuma bakarebana niba abana bahawe uburere bukwiye buzabafasha kandi gutegura n'ejo hazaza. Ati umwana utaratojwe indangagaciro zo gukunda igihugu, kubaha, uburere bufatanye n'ubupfura, ati kwihesha agaciro, kwirinda za kirazira n'ibindi, ati iyo atangiye kandi guhura n'imico y'abandi adafite ibyo asanganywe yatojwe, yakira iby'abandi byose agatangira kandi kubigira ibye, ntanamenye gutandukanya icyatsi n'ururo. Madame Jeannette Kagame ifashe kandi amagambo yo mu ndirimbo ya Rugamba Sipiriyane yasabye urubyiruko kwirinda kwirara no gupfusha ubusa amahirwe igihugu kiruha no kugira amahitamo meza. Vice Chairperson n'umuryango wa FPR Inkotanyi Uwimana Console yasabye abagize urugaga rw'abagore kuzirikana uruhare bagira mu kubaka umuryango n'igihugu muri rusange. Nubwo tumaze gutera intambwe igaragara mu iterambere ry'igihugu cyacu, haracyari byinshi bigomba kandi gukorwa. Urugaga rw'abagore kandi rukaba rugomba kandi kubigiramo uruhare, abagore bafatanyije na basaza babo. Hanakozwe kandi ikiganiro kigaruka ku muryango cyatanzwe na Vice Perezida wa Sena Sorina Nyirahabimana, umwarimu wo muri kaminuza akaba n'inzobere mu bijyanye n'imitekerereze Dr Chaste Wihoreye na Anatolie Niyonambaje, umubyeyi waturutse mu karere ka Gisagara. Senateri Nyamana Sorina yagaragaje ko ushaka kubaka umuryango n'igihugu bitekanye agomba kandi gukomeza kubaka umugore ndetse no kuzirikana ihame ry'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Ati nk'uko rero ushaka kubaka inzu ikomeye akomeza umusingi, ni nako rero ushaka kubaka igihugu akomeza umuryango, kandi ushaka kubaka umuryango agomba guha imbaraga abamutima w'urugo. Muri make ushaka kubaka igihugu gikomeye yita ku mugore, akubahiriza kandi ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo. Niyonambaje yasobanuye ko mu kubaka umuryango utekanye bisaba kugira ubwuzuzanye hagati y'abashakanye. Dr Chaste Wihoreye yatangaje ko umuryango mwiza urangwa n'umunezero, ukwizerana, kugira inshingano, ubusabane n'ibiganiro mu gihe kandi umuryango iyo uwarwaye ati bigaragazwa n'ibimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe nk'amarangamutima, agahinda, kubura ibitotsi, gusohoka mu muryango nta mpamvu ifatika n'ibindi. Yaravuze ko umuryango ushobora kandi kuvurwa ugakira mu gihe waba ufite ikibazo. Anatolie Niyonambaje wasobanuye ko mu kubaka umuryango utekanye bisaba kandi kugira ubwuzuzanye hagati y'abashakanye, guca bugufi ndetse no gusabana imbabazi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Bazivamo Christophe yashimye uruhare rw'abagore mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Hanyuma tujye kuri Minisitiri w'Ingabo w'igihugu cy'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda, amakuru akomeye cyane amuvugwaho. Amakuru avuga yuko Minisitiri w'Ingabo n'intumwa ayoboye bari Arusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatanu tariki 20/26, intumwa ziyobowe na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda zirimo kandi Brigade General David Ngarambe Kenya, umuyobozi ushinzwe operation Chief G3 wari uhagarariye kandi umugambi mukuru wa RDF, zitabiriye inama 42 y'inzego zishinzwe gufatanya mu bya gisirikare mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Inama yabereye Arusha muri Tanzania, akaba rero yaragarutse ku bibazo bijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu bigize umuryango wa East African Community. Iyi nama yitabiriwe na ba Minisitiri b'Ingabo cyangwa abahagarariye baturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba birimo Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania, Somalia ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Turindire ingingo tubona andi makuru atandukanye komeje kugenda avugwa cyo mu gihugu cya Venezuela. Muri Venezuela murabizi ko uwitwa Nicolas Maduro aherutse gushimutwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero agomba kugezwa mu rukiko hariya i New York. Gusa uwitwa Delcy Rodriguez akaba rero ariwe mugore wamusimbuye ku butegetsi, akaba rero bivuga yuko yamaze gushyiraho abayobozi bashya nyuma yaho rero iki gihugu gitakaje ubushobozi bukomeye cyane nyuma yo gutakaza rero wari umukuru wacyo yitwa Nicolas Maduro. Makuru atugeraho avuga yuko uwitwa Delcy Rodriguez akaba rero ari uwasimbuye Maduro, yashyize abayobozi bashya b'igisirikare. Perezida w'inzibacyuho wa Venezuela Delcy Rodriguez yashyize abayobozi bashya b'igisirikare nyuma y'umunsi umwe ashyizeho Minisitiri w'Ingabo mushya. Mu itangazo yasohoye kuwa kane, Rodriguez yavuze ko izo mpinduka zigamije kandi kurinda ubusugire bw'igihugu, amahoro n'umutekano n'ubusugire bw'imipaka ya Venezuela. Izi mpinduka mu buyobozi kandi bukuru bw'ingabo za Venezuela zije nyuma y'igitero ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye kuri kiriya gihugu kigasiga zishimuswa wari perezida wa kiriya gihugu Nicolas Maduro. Nyuma y'ifatwa rya Maduro, Rodriguez niwe rero wahise umusimbura ku butegetsi ndetse atangira kandi gukorana bya hafi na Washington, ku buryo ibihugu byombi kandi byongeye kugirana umubano wa diplomasi mu ntangiriro za Werurwe. Abayobozi bashya b'ingabo bashyizweho barimo uwitwa Dirio Alejandro Aguero Montes
wagize umugaba w'ingabo zirwanira mu mazi Royman Antonio Hernandez Briceno wagizwe uzirwanira mu kirere na Ruben Dario Barzalez Escobar wagizwe uzirwanira ku butaka. Ku wa gatatu Rodriguez nabwo kandi yari yakoze impinduka zasize yirukanye General Vladimir Padrino Lopez wari umaze imyaka 12 ari minisitiri w'ingabo. Mu butumwa yanyujije kuri Telegram, Rodriguez yatangaje ko yashyizeho Gustavo Gonzalez Lopez nka minisitiri mushya w'ingabo, anashimira kandi Padrino ku kazi yakoze no kuba kandi indahemuka ku gihugu. Padrino agaragaza ko yakiriye izi mpinduka, yavuze ko ari icyubahiro gikomeye cyane mu buzima bwe gukorera igihugu cye nk'umusirikare ndetse no kurinda amahoro n'ubumwe bw'igihugu muri iyo myaka yose. Yarashimiye Gonzalez Lopez kuri uwo mwanya mushya wahawe, avuga ko bamaze igihe kinini cyane baziranye kuva bakiri mu kazi ka mbere kandi ko yizeye ko ingabo zizakomeza kurushaho kandi ku buyobozi bwe. Gonzalez Lopez yari yarabaye umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Venezuela Subine inshuro ebyiri mu gihe cy'ubutegetsi bwa Maduro hagati ya 2014 na 2018 na 2024 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mu gihugu cya Uganda, Bobi Wine abizi ko kuva amatora ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere, amatora y'umukuru w'igihugu yasize Perezida Kaguta Museveni ari wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu cya Uganda. Uyu rero w'ishyaka rya NUP National Unity Platform yitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu, ariko yamenyekanye nka Bobi Wine rero mu njyana ya pop muziki mu gihugu cya Uganda. Yaje rero guhita ajya y'ubuhungiro ariko agenda yishahisha mu gihugu cya Uganda, gusa ku munsi w'ejo yagaragaye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bobi Wine rero yongeye kugaragara muri Amerika nyuma y'icyumweru avuye muri Uganda. Ku wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe nibwo uyu muyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NUP yatangaje ko yavuye mu gihugu cye, aho yari amaze igihe yishe kuva amatora ya perezida yo muri Mutarama 2023 yarangira. Urugo rwe rwari rugoswe n'inzego z'umutekano, ariko aho aherereye haragizwe ibanga kugeza igihe ifoto yashyirwaga ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba ku wa gatatu tariki ya 18 Werurwe. Ifoto yerekana Bobi Wine ari imbere ya Capitol Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambaye costume kandi afite mudasobwa igendanwa. Avuga ko yatangiye gukorana inama n'abantu mu murwa mukuru wa Amerika. Ati nagiye kandi kugira ngo ngirane ibiganiro n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye ba Uganda. Ati kubera ko igihugu cyanjye gishingiye cyane ku bufatanye mpuzamahanga mu gihugu cya Uganda. Kugenda kwa Bobi Wine rero mu cyumweru gishize kwakozwe mu ibanga rikomeye cyane, bisa nk'igisebo ku nzego z'umutekano za Uganda. Avuga ko zamushakaga. Umuyobozi wa NUP yaramaze kandi amezi 2 yihishe kubera impamvu z'umutekano, kandi atari ukubera ko aho atuye hagoswe n'abashinzwe umutekano gusa, ahubwo no kubera ko umuhungu wa perezida wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga yari yatangaje ku mugaragaro ko yifuza ko apfa. Buryo ki Bobi Wine yageze i Washington ntibisobanutse neza, nta nubwo hazwi neza abantu ateganya kandi guhura nabo cyangwa se igihe azahamara. Abamwegereye ariko bavuga ko kuba atari mu gihugu ari by'igihe gito. Bivuga ko umuyobozi rero batavuga rumwe n'ubutegetsi agomba kandi kugirana inama n'abandi banyapolitike mu mahanga, kuko ishyaka rye ryabitangaje ngo mu rwego rwo kumvisha gushyira igitutu ku butegetsi bwa Perezida Kaguta Museveni muri iki gihugu cya Uganda. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugira